Ассаламу алейкум, биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, подписчиктер, катталуучулар. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен кайрадан базар күнкү кош мал базарына кетип атабыз. Тагыраак айтканда Учкун мал базары. Мал жандыктардын бааларын биз менен чогуу билиңиздер. Чет жактан көрүп жаткан, башка мамлекеттен көрүп жаткан туугандарга доллардын курсун айта кет деген комментарийлер жазылып атат. Доллардын курсун айта кетели, евронун курсун. 1 доллар 69 сом 85 тыйын болуп атат. Азыр Ош шаарында 1 евро болсо 79 сом 51 тыйын болуп атат экен. Ошо тапта. Ошону сиздерге айта кетейин. Өзгөрдүн акчаңар менен бөлсөңөр болот. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Бул видеону аягына чейин көрүп, комментарий калтырып кетиңиздер. Эмне керек болсо биз тартып бергенге аракет кылабыз. Чөп пресс бүгүнкү базарда 150 сом болуп атат экен, чөп пресс. Анан саман пресстер 100 сомдон сатылып атат ордунан. Мына 48 миң сомго алыныптыр азыр. 48 миң сом дейт. Жашын билбейт экен. Кочкорлор 6 миң сомдон кеми бар. Учкун базарында адамдын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Базар кызуу жүрүп жаткан кезинде келдик. Базардын бааларын биз менен чогуу билиңиздер. Эркектай 18 миң сом кеми бар дейт. Үч асыга деген 120 миң сом. Мына кунан 80 миң сом дейт. Мына кунанды 50 миң сом дейт. Мына эки асыгатка 52 миң сом берди, бирок бербей атат. 52 миң сомго келди. Атай 45 миң 500 сом болуп турмун. Ооба, буну канча деп атасыз? Канча деп атасыз? 70. Канчасы? Жаш. Акач. Улакка чуркайт дейт, кошто жүрөт экен. Ишти кыла турган ат экен, алат. 70 миң сом дейт. Мына 3 асыга ат экен. 49 миң сомго азыр алынды. Мынакей көрүңүздөр. 49 миң сомго алынды. 3 асы дедіңіз, а? 90 миң дейт, ола бар дейт, гарантия. Жоқ, сіз өзіңіз тапқан. Номеріңіз айтып қойсыз ба? Çalışat. 79 менен 73 47 85 номеріне çalsam da garanti olağı бар екен. $90 миң сом дейді. 8 миң Жазға 3 асы екен. 150 миң сом дейді. Улағы гарантия нормально дейді.
жүзінде жүресің. Қаншада да закатты? 90 мың кемі бар, екі асый дедіңіз, аяқтың аты? Қарасың. Құлағы бар. Гарантия. Номеріңіз айтып қойыз ба? Уже қардал бар дейді, номерім жақша дегеніне. Қазіргі 150 мың сомдық деген ат гәләге кіріп отады. Seksen beş мың сом кемі бар дейді. Жазға 5 жасы екен. Бұлаққа гарантиясы бар дейді. Жашы жаңасы от екен. 80 мың сом кемі бар дейді. Тұрушы жақша екен. Beşinlikte. Hay, topuz, köy, karışmış. Hey! Мағлатты 55 мың сомға бағалап отады. Мағырғатшы тайды 35 мың сомға сұрап отады. Боз бей екен, 65 мың сом кемі бар дейді. Бей тартып бердіп сұрағандарға. Қаншаны туған? Алтыны туған ба? Алтыны туған бей екен. Мына 5-ті туған бей екен, 80 мың сом дейді. Мына бей 3-ті туған бей екен, 70 мың сом дейді. Мына бейлер 55 мыңден дейді. Мынасы бірді туған екен, бұл қара бей ту елек дейді. Мына ойды 50 мың дейді. Бағалап атады. 6 тиш 3-ті туған. 3-ті туған ой 55 мың сом дейді. Торпа ұрғач екен. 55 мың сом дейді. Мына ой торпа менен өзі боз екен. 65 мың сом кемі бар дейді. Kırk üç mingga satıldı. Keçiresте бұл мал емес, башқа мал сатылып тұр 43 мыңға. Бұл 65 мың сом дейді. Мына үй торпағы менен 65 мың сом дейді. Торпағы ұрғач екен. Мына үй торпағы менен 53,5 мың сомға бербей атады.
Torpağı erkek eken. Oy. Mına bu uydu torpağı men 55 000 so'mga bağlı olur. Üçte tuğan o eken. Mına erkek daha eken 23 000 so'm deydi. Mına urgaçı taylar 28 000'den deydi. Egesi olacaksın. Egesi 8 değil. Atası bir enesi bile. 18 öğret. Mına urgaçı taylar 24 000 so'mdan kemi var deydi. 24 000 so'mdan. Mına erkek taylar 35 000'den kemi var deydi. 38 000 so'm kemi var deydi. Mına erkek taylar 31,5 000 so'mga sattı. Mına былтыр urgaçı torpak 15 000 so'm deydi. Urgaçı torpak 18 000 so'm kemi var deydi. Былтыркы torpak. Mına buka 43 000 so'm bolup tur. Mına 33 000 so'mga alıptır. Mına buka menen arka ekönü 93 000 so'm beresiңер deydi iyesi. Mına bukalarda toplam 85 000'ge 82,5 000'den surap atat. Egasi 85 000 dep atat. Çoң bukalar eken. Qancha yaşar şu? Tatlas bu. Men tatlı. O sen tatlı. 3 yaş buka eken 65 000 so'm deydi. 62,5 000 so'mga berip atat eken. Tamamdır. Koşun değil mi? Bunlar kaç yeter? Mına adamlar soda kılıp atat şu bukany. 62,5 000 so'mga. Mına bukany 67 000 so'm deydi. Tankaday buka eken. 67 000 so'm. Mına koy kança eken? Koydu kança? 4 000 so'm. Bularçı mına çoң koy. Çocuklar benimki mi? Kaç eken biliyorsun? Egesi var. 0556 34, 34 65, 65 52. 52. Bunda tarttırıp alıyorlar mı? Mına gisar boylar eken. Şu nomerge çalsaňar, gisar boylardan beret eken. Mına balary hazır 17 000 so'm deydi. Taza gisarlar eken, urgaçy boylar. Ya bunda katar mı? Mana ki gisar boylar, taza gisar boylar 17 000 so'mdan deydi. Hazır men aytyp ötken nomerge kayrylsaňar bolat. Gisar boylar bar eken. Urgaçy gisarlar eken bular. 17 000 so'mdan. Bu koylar 3-nji tuğut eken 4 tişten 6 tişke çeyin gisarlar. Mineki gisar suragandar şu nomerge kayrylgılar. Serka kança eken bas? 4 000 so'm. Nar kulakçı? Kulak 1,5 000 so'm eken. Nar çetkin aytып bolmuşu basın. 15 gen var eken. Kança tiş bul? 2 yaşar. 2 yaşar. Monsem 2 yaşar. Bulda 2 yaşar. Basıcı bunun? Bu yam 15 gen var. 15 000 kemi var. Bulç. Bu yam 2 yaşar. Bulda 2 yaşar eken. Bu 13 gen var. 13 000 kemi var. Sal kiçine eken de şoğa. 15 13 000 so'm kemi var. Kozulu koylar 9,5 000 so'mdan kemi var deydi. Biri urgaçy, biri erkek eken kozular. Жаңы туылған kozulu koy. 6 tiş, 7,5 000 so'm deydi. Kozusu erkek. Kozulu koy 8,5 000 so'm deydi. 2 tiş.
Söz kamu. 4000 so'm kemi var deydi. Çok. Qo'chqor ekan. Hurmatli bizning kanaldan Mal bozar suyuvchilar, alыстан көріп atқан туғандар. Бүгін болушuncha Mal bozar baсын тартып көргөздік сіздерге. Kanal видео жаққан болса класс басып, қызыл подписка деген басқышты бассаңыздар, біздің видеодан ардайым хабардар болып тұрасыңдар. Жаңа видеоларды біздің каналға қатталыңыздар. Ертеңгі Өзгөн базарына жақшы аттарды, бұлаға жараған аттарды тартып берген әрекет қылабыз. Сақ саламатта қалып, тыныш болыңыздар. Çok maydalağı 13.000 so'm deydi. Magazin болып қалды bir yerге. Başqacha çok maydalağı çekin, bunun bası da 13.000 so'm deydi. Bu sovetskiy o'xshaydi. Xitoy mı? Buna ötüktür. 2000 so'm, 3000 so'mdan deydi. Anda ne olur var eken, koydun ne olur. 4500 so'm. 5000 so'm. Arkadağı 5000 so'm deydi. Verdi ta içine tartıp gider mi lan öyle? Nasıl bir ismini sormadın sana? Qancha deyapsiz bas? 15 mi? Ha, ondan ya işte mingizip koyat. Onu mingizip koyat, onu yem yapganda. Onu öz aşı neyse. Onu mingizip koyuladı maşına. Payani ham 40 kaldı. Payani ham 40 kaldı. Ben paya samadım mı? Payani ham 40 kaldı. Buna koyup 5000 so'm alınıptır.